Hadin balayo bor na sorkar jela, badru hadin balada banle kat kum ki kendon bala batha na sorkar. Ki bor penyai ke Bethany Hospital Outreach hanong po, kila pleno ya ketika hospital hadin shibanai tam bakila khangdam, nadu bala klat no Dr. John Sailoren tetiang bam kuai hadwar blai, balangat ya kejing pangklam COVID-19. Doktor ubarang ba ak jela bat ubderu utrai jong ketika hospital. Ya ketika hospital ke bala play on kam haringkat ki kendon, bat kat kum kejing itu Dr. CM Pochna, Deputy Medical Superintendent jong ketika Jaka Sumar, long baya ketika hospital on play nado ko por kandai biji step adu ko lai biji janmit. Bat kum bakalong menta, kam patre kam lut baro, ndrai kan le shwa tangi ki katu kat ni kijing Sumar, ki bakon tubi ke Jaka tes, kijing ai dawai, kijing Sumar bakerki, kijing Sumar bat ai dawai kelung, namar kum bakalong menta, wat kinong tray ki bakon tubi ki doktor bat kinos, kimpat wan ban tangi ki kam. Kibalai don lang ketika jing sedang play biang ketika Jaka Sumar ki kentup uba Meral Bons MLA kanongpo uba Balaji Rani MDC kakong RM kurba Deputy Commissioner ke Riboy District nang ta kibor penyait ke Bethany ki kentup David Sailoren tatiang Chief Financial Officer Peter Sailoren tatiang CEO Dr. CM Pochna ringkat kiwe kiri rongba ki Dr. Kinos bat kinong tray ketika hospital. Kakung ni jimba katai mentan ketoba ceremony ngila ongba ka jing play jong hospital kanong face wise kamat kumne in sedang shwa di limited OPD services kamat ki ga yung in petang in asya tang ki dawai shwa di department ro di dandang menta shwa ki ba in play sha ki tang jong ki kulung ki pediatrics but general medicine but emergency OPD services hadin na to min sa hapet biang katno ka longka manpower jongi kino ki doctors ki balawan phai ni kinong tre ki lawan phai then min expand the skiing in expand biang sigi kiwe ki department ro kum ki ops and gynecology pingin ki pang armet dan ki surgery ya dan nang to last phase pada kalong umne hal ka third phase kalong bang in play barok khat hikum bagi jula. Now, yang mentah sa OPD services ta ia katno kino nong pang duwan ro ngin bo bahitang ba ka opening ka sedang ka OPD services jang ibat kan ka fever clinic barok khaji ta sedang banok kanai beje kan kot hodok lai beje ta kino bawan hapade hang ta tingi pedang bahi te kum bakat no por tharai laban le full service ta ka shong ha yu kam banga batai pe ba ki ka service jang mentah ki dekan ki manpower ta ki manpower kam ki doctors dan ki doctors jang ki ba badan syabar ke district dan ke badan syabar ke state. Kam tam kita ke doctors badan state tengi habot je kandan balabo ke sarkar. La daki la wan pai sheniro kedai ban ban biang beki ban kinwan. Da kampat biang kata ka pot tengi ro ngim ko ban force ngim ko ban bo ka society jang ro ke jingma. Kata ka song ha ka katkum ka jing ka jat kene ka jing stom mentah.